Uyu ni umwe mu bagabo bagize amateka atari meza muri leta ya Guinea Equatorial. Ni umugabo wamenyekanye ku izina rya Baltazar. Amazina ye yombi yitwa Baltazar Ebange Ingonga. Yari umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza ku by'amafaranga, ariko ibyo yakoze ni agahomamunwa. Ahagana mu mwaka wa 2024 habonetse amashusho arenga 400 agaragaza uyu Baltazar asambana n'abagore benshi, harimo n'abagore b'abayobozi. Ayo mashusho yafatiwe mu biro bya leta, harimo n'ibendera ry'igihugu. Amashusho yagiye hanze, ndetse bamwe mu bagore bavuze ko batazi uburyo ayo mashusho yagiye akwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Perezida yahise amusohora mu kazi, ndetse n'inzego z'iperereza zitangira kumukurikirana kuri ibyo birego yari arimo gushinjwa. Urukiko rukuru rwa Malabo rwatangiye kuburanisha urubanza rurimo gukurikiranwa cyane n'abaturage ndetse n'abasesenguzi. Uregwa ni Baltazar Ebange Ingonga, uzwi ku izina rya Belo. Ni umwana wa Baltazar Ingonga Ejo, perezida w'akanama gashinzwe ubukungu muri Afurika yo hagati CMS, akaba na mwene wabo wa perezida Theodore Obiang Nguema. Baltazar wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku mutungo wa ANF, amaze amezi 10 afunguwe muri gereza ya Black Beach, ariko ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta, guhisha inkomoko y'umutungo w'uburiganya, gukoresha ububasha nabi mu nyungu ze bwite. Nk'ibisanzwe tuguhaye ikaze, uri kuri Zacu Press. Bana natwe ubashe gusobanukirwa byinshi byerekeranye n'uyu mugabo wamenyekanye witwa Baltazar. Nge ni Ndikubwimana Simon, ikaze nanone. Ubushinjacyaha busaba igihano cy'imyaka 18 y'igifungo kigabanyije muri ibi byiciro bitatu: imyaka 8 yo kunyereza umutungo, imyaka 6 n'umunsi umwe ku gukoresha ububasha nabi, ndetse n'imyaka 4 n'amezi 5 ku gutunga umutungo udasobanutse ku nkomoko yawo. Hanasabwe ko acibwa ihazabu ya miliyoni 910 z'amafaranga ya CF, ndetse akanamburwa burundu uburenganzira bwo kugira umwanya uwo ari wo wose mu nzego za leta. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024, mbere y'uko dosiye y'inyerezamari igera mu rukiko, habaye igikorwa cyasakuje cyane mu gihugu ko habonetse amashusho arenga 400 agaragaza Baltazar Ingonga ari mu bikorwa by'urukozasoni n'abagore benshi. Bamwe muri abo bakaba bashinjwa kuba abo mu miryango y'abategetsi bakomeye. Aya mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ahindura urubanza rw'inyerezamari inkuru y'imbaturamugabo ishingiye ku mibonano mpuzabitsina, bikaba byarakuruye impaka zikomeye ku nzego za leta. Imyitwarire y'abayobozi ndetse n'uruhare rwa politike mu gushyiraho ibinyoma cyangwa ibihimbano. Hari amakuru y'uko izi video zaba zarashyizwe hanze n'abari inyuma ya Theodore Nguema Obiang Mangu, visi perezida w'igihugu, mu rwego rwo kwandagaza umuryango wa Ingonga kubera amakimbirane y'imiryango ku bijyanye n'inshingano z'ubutegetsi nyuma ya perezida Obiang. Uru rubanza rwatangijwe nyuma y'iperereza ryatangiye muri Werurwe mu mwaka wa 2024, nyuma y'ikirego cyatanzwe na guverinoma ya Guinea Equatorial. Abashinjacyaha bavuga ko hari amafaranga menshi ya leta yanyujijwe mu makonti y'ibanga mu birwa bya Chaman. Hari icyizere ko Ingonga yayahisheyo. Iyi dosiye irimo abantu benshi bakomeye bakekwaho uruhare, barimo Carmelo Julio Matongo Ndonga na Florentina Iganga Inangi. Iburanisha ribera mu muhezo, ririmo uburinzi bukomeye, ariko amakuru avuye imbere mu rukiko akomeza kugenda asakara hanze. Abunganira Baltazar bavuga ko urubanza rufite impamvu za politike, bagashinja ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bidafite ireme. Hari kandi amakuru y'uko Ingonga yaba yaragiye akorerwa ihohoterwa mu gihe yari afunzwe, by'umwihariko asurwa kenshi n'abantu
bashinjwa kuba mu mutwe w'abashinzwe umutekano wa perezida barimo na General Jesus Edumoto. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo cy'urukiko gishobora kugira ingaruka ndende ku isura ya Guinea Equatorial ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye no kurwanya ruswa no gukoresha ubutegetsi mu nyungu bwite. Baltazar yari umuyobozi wa ANF, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ruswa n'amafaranga atemewe. Yari umuntu wizewe, ufite ijambo mu bayobozi bakomeye mu gihugu, ariko ibyo yakoze mu ibanga byagaragaye nk'igisuzuguriro gikomeye ku gihugu cye. Kimwe mu bitangaje ni uko ngo amashusho yari yafashwe byemeranyijweho n'abagore bari muri ibyo bikorwa, nyamara hanyuma bakaza gutungurwa no kubona ayo mashusho akwirakwizwa hanze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mu gisubizo cy'ubutegetsi, Visi Perezida Theodore Ngwema Mangwe yemeje ko hashyizweho ingamba nshya zo gushyira kamera mu biro bya leta no gufatira ibihano abakoresha iby'ubusambanyi mu biro bya leta, byose mu rwego rwo kubahiriza amahame y'umurimo rusange. Kandi umushinjacyaha yagaragaje ko hariho ikibazo cy'umutekano w'ubuzima rusange n'amahirwe y'indwara zandura mu mibonano idakingiye. Uyu Baltazar, umugabo wamenyekanye kubera igitinyiro ariko akaza gusenywa n'imyitwarire ye. Ese byari bikwiye? Ese hari abandi benshi bameze nkawe? Ibya Baltazar byo bikomeje kuba kumiro muri rubanda, aho guhabwa ubuyobozi ndetse ugakoresha ububasha nk'ubu bunyuranyije n'amategeko ukigira mu byawe. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tuzajya tunyuzaho buri munsi. Wibuke no gukanda like, usharinge n'iyi video, ndetse utwandike no muri comment utubwire video twazakoraho ubutaha. Iyi YouTube channel yitwa Zacu Press. Reka duhure muri video izakurikira. Ciao ciao.